ibihe byiza rwose kuri mwe mwese mukomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro tubategurira hano kuri Ibakwe Media TV Rwanda. Ni breaking news. Ni amakuru agezweho hano mu Rwanda. Perezida Paul Kagame yirukanye abakozi 300 ba RCS barimo n'abofisiye. Urwego rw'u Rwanda rushinzwe igorora RCS rwatangaje ko Perezida Paul Kagame yirukanye abakozi barwo 296 barimo n'abo mu rwego rwa ofisiye. RCS mu itangazo yasohoye yavuze ko birukanye abofisiye bagera kuri abofisiye bato 13 ndetse n'abasuzo ofisiye baba bagera kuri 277. Uru rwego kandi rwavuze ko aba bofisiye bakuru n'abato bagera kuri 5 nabo basubijwe mu buzima busanzwe. Ni impinduka zikomeye cyane. Muri izo mpinduka kandi Perezida Paul Kagame yemeye kuzamura mu ntera abakozi 772 ba RCS bakoze neza inshingano zabo. Muri abo bofisiye bakuru bazamuwe mu ntera harimo n'aba superintendent 46 bahawe ipeti rya Senior Superintendent. Mu cyiciro cy'abofisiye bato ba Chief Inspector 37 bahawe ipeti rya Superintendent ndetse n'aba Inspector 18 bahabwa ipeti rya Chief Inspector n'aba Assistant Inspector 10 bahabwa ipeti rya Inspector. Ndakubwira byinshi bikomeye cyane byakozwe muri RCS, uru rwego rushinzwe igorora mu Rwanda. Si ibyo gusa, ndakubwira ko kandi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo naho hari guturuka amakuru menshi cyane. M23 yavuze ko byuko yaba yambuwe na FARDC ndetse n'abazalendo uduce tugera ku 8 nk'uko biri gutangazwa. Umutwe wa M23 wanyumuje amakuru y'ibinyoma yatangajwe n'ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa bavuga ko ngo M23 yambuwe uduce tugera ku 8 muri teritwari ya Masisi n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa. Amakuru aravuga ko utu duce twose M23 ikidufite ndetse hari n'ibimenyetso bifatika biri kugaragaza bamwe mu basirikare ba 23 aribo bari kugenzura bino bice. Ni nyuma yuko mu minsi ishize habaye imirwano ikomeye cyane ibera mu gace ka Kabobi ndetse byasaga nkaho abazalendo nubwo bari bagaragare muri utu duce, ariko M23 ngo yari iri hafi aho ngaho mu gace ka Cugi yaje kubagwa gitumo ndetse irabarasa irabirukankana bakwira imishwaro. Muri teritwari ya Masisi kandi yakomeje kubera imirwano ikomeye cyane ikomeje gusatira agace ka Rubaya. Ibi bikomeje gukurura umwuka mubi hagati y'ibihugu byose bishaka ibi birombe by'amabuye ya Rubaya n'igihugu cya Kongo. Ati se M23 nikomeza kugenzura bino bice tuzabigenza gute? Byabaye agaterera nzamba. Igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kirashaka ibi birombe, igihugu cya Katari kirashaka bino birombe. Rero M23 kuba ibifite, Tshisekedi nta burenganzira abifiteho. Bivuze ko urugamba ruri kuba muri bino bice. FARDC n'abafatanyabikorwa babo barashaka kwigarurira bino bice kugira ngo noneho babigeze mu biganza byabo, ubundi babikontrole, babihe abo bashaka bijyanye n'inyungu bashaka gukura muri ibi birombe. Gusa M23 nayo iravuga ko nubwo urugamba ruri kubera mu birometero bigera kuri 30 byonyine uvuye muri aka gace ka Rubaya gacukurwamo amabuye ya Korota, 70% ya Korota yose icuruzwa ku isi ikomoka hano Rubaya. Bivuze ko rero ni hamwe mu hantu hakomeye cyane. Guverineri wungirije w'intara Kivu y'Amajyaruguru Ngarambe Manziwiri abinyujije ku rubuga rwa X yahoze yitwa Twitter yagaragaje ko M23 ikomeje gutakaza uduce, ariko ngo ntabwo yatakaza Rubaya, ariko uduce ngo yatakaje natwo ngo ni uduce 2 twonyine, ngo kandi natwo yaraye twisubije yirukanye ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa n'agace ka Kinigi n'agace ka Kaniro muri teritwari ya Masisi. Ndetse n'urugamba rukomeye cyane ruri kubera muri Kivu y'Epfo. Ibi byose ndaje mbyinjiremo nkubwire idonido ndetse n'amakuru menshi cyane ari guturuka muri diplomasi. Kugeza ubu ngubu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje gukataza ngishaka icyazana amahoro mu burasirazuba bwa Kongo ndetse no muri Kongo muri rusange. Tshisekedi Chilombo kugeza ubu yashyikirijwe umwanzuro ukomeye cyane waturutse kwa perezida wa Angola João Lourenço, ndetse akaba umuhuza ukomeye cyane mu bibazo byo mu burasirazuba bwa Kongo. Yamushyikirije impapuro zikomeye cyane z'inyandiko zaturutse i Rwanda muri Angola zishyikirizwa Tshisekedi. Ni inyandiko zirimo ko uko ibiganiro bizagenda. Ese Tshisekedi
ko adashaka ibiganiro na M23. Amahanga yose akaba ari kubimushishikariza, birashya bishyira iki biracura iki. Ndanakubwira ko Bertrand Bisimwa umuhuzabikorwa wa Alliance Fleuve Congo M23 wungirije yatangaje ibintu bikomeye cyane, avuga ko imiryango mpuzamahanga yose nubwo ishaka kuba umuhuza mu bibazo bya Congo, atariko natwe ntabwo tuzemera ko mubogamira ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Ngibyo mudusaba twebwe tubyubahirize, leta ya Kinshasa ntibyubahirize, ahubwo mukarushaho kudukiraho igitutu. Ndakubwira ko kandi muri Kenya Minisitiri w'Ingabo w'u Rwanda Juvenal Marizamunda yitabiriye umuhango wo gusoza imyitozo ya Ushikiano Imara muri 2026 nyine muri uyu mwaka. Iyi myitozo ya gisirikare ihuza ibihugu byose byo mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba bigizwe nyine n'ibihugu bigera ku 8 birimo ibihugu birimo Burundi, Somalia, u Rwanda, Kenya, Uganda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ibindi bihugu byinshi bigize uyu muryango. Ndakubwira byinshi bikomeye cyane biri kubera i Nairobi muri Kenya. Ibi byose n'ibindi nakubwiye, reka mbive muzini muzingo 5 kuri 5. Reka mbahereza ikaze wowe wakoze subscribe, ndagushimiye cyane. Reka noneho tubane muri iyi page y'amakuru. Mpere kuri Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yirukanye abakozi 300 ba RCS barimo n'abofisiye. Urwego rw'u Rwanda rushinzwe igorora RCS rwatangaje ko Perezida Paul Kagame yirukanye abakozi 296 barimo n'abo mu rwego rwa ofisiye. RCS mu itangazo yasohoye yavuze ko mu birukanwe harimo abofisiye bakuru 6 ndetse n'abofisiye bato 13 ndetse n'abasuza ofisiye baba wada 277. Urwego rwavuze ko kandi hari abofisiye bakuru bato 5 basubijwe mu buzima busanzwe. Muri izi mpinduka kandi Perezida Paul Kagame yemeye kuzamura mu ntera abakozi 742 ba RCS bakoze neza inshingano zabo. Muri aba bofisiye bakuru bazamuwe mu ntera harimo abari barimo bafite ipeti rya Superintendent 46 bahise bazamurwa bahabwa ipeti rya Senior Superintendent. Mu cyiciro cy'abofisiye bato ba Chief Inspector 37 bahawe ipeti rya Superintendent, ba Inspector 18 bahabwa ipeti rya Chief Inspector, naho Assistant Inspector bagera ku 10 bahawe ipeti rya Inspector. Kugeza ubu muri aba basuza ofisiye baba wada ba Senior Sergeant 188 bahawe ipeti rya Chief Sergeant, naho ba Sergeant 67 bahabwa ipeti rya Senior Sergeant, ba Koporo 48 bahawe ipeti rya Sergeant, naho ba wada 328 bahabwa ipeti rya Koporo. Izi mpinduka zakozwe muri RCS zanasize hashyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru bamwe mu bakozi b'uru rwego barimo n'aba Assistant Commission barimo Moses Ntawiheba, Senior Superintendent ndetse na Christine Aloisi Gakuba, Superintendent Josephine Nyirantezirayo hamwe n'abandi basuza ofisiye bagera kuri 22. Reka munyemerere mve kuri iyo page nerekeze mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. M23 yavuze ku byuko yaba yambuye uduce tugera ku 8 n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Umutwe wa M23 wanyomoje amakuru yatangajwe n'ibinyamakuru bitandukanye bibogamira ku ruhande rwa leta ya Kinshasa bavuga ko ingabo za M23 zaba zambuye uduce tugera ku 8 muri teritwari ya Masisi nk'uko ingabo za leta ya Kinshasa zabitangaje ndetse na guverinoma ya Kinshasa. Kuwa gatanu nibwo ikinyamakuru Actualité CD dukesha inkuru cyongeye gutangaza ko leta ya Kinshasa yatakaje uduce tugera ku 8 ndetse badusiga mu maboko ya M23, ariko baza kutwisubiza. Ariko amakuru y'ibinyoma yagiye hanze ku itariki 21 bavuga ko utu duce twasubiye mu maboko ya FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa babo barimo abazalendo. Mbere yuko itangazamakuru n'ibindi byegereye leta ya Kinshasa birimo abayobozi batandukanye bari bavuze ko M23 yatakaje utu duce twose turimo Kinigi n'uduce twose tuhegereye muri teritwari ya Masisi, ndetse bavuga ko ingabo za FARDC ngo ziri gukataza zerekeza Rubaya. Aya makuru ni ibinyoma bikomeye. Biravugwa ko guverineri wungirije w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru Ngarambe Manzi Wiri abinyujije ku rubuga rwa X yahoze yitwa Twitter yatangaje ko kuba M23 ngo yatakaje uduce ngo ni amakuru y'ibihuha. Ati mwaduteye
ati mwaduteye mwishyize hamwe ariko muzatana mufite ubwoba, ati inzozi zanyu zapfuye, ati kandi twebwe icyo dushaka ni ugukomeza kurinda no gushaka amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Kuri ubu amakuru avuga ko kugeza ubu mu masaha ya nyuma yo kuwa gatanu nibwo M23 yakomeje kugenzura uduce twa Kinigi ndetse na Kibabi. Ibi bitandukanye n'ibyavugwaga na leta ya Kinshasa, ndetse M23 ikomeje kugenzura ibice byose byegereye Rubaya. Kugeza ubu Rubaya mu birometero 30 niho imirwano iri kubera, gusa M23 nayo uduce twinshi twegereye Rubaya iradufite, uduce tumwe tugera kuri dutatu tutarabasha kumenya amazina nitwa FARDC ikirimo magingo aya. Imirwano iri kubera hano muri Masisi aha Rubaya, nkwibutsa ko ariho hacukurwa 70% bya korota yose icuruzwa ku isi muri rusange, yose iva hano ku butaka bwa Kongo muri teritwari ya Masisi. Bityo rero imirwano iri kubera muri ibi bice iri gusatira neza bikomeye cyane aka gace kiganjemo amabuye y'agaciro. Kuwa gatanu ku itariki 22 Gicurasi ku munsi w'ejo nibwo imirwano yakajije umurego ndetse yongera gutangira hagati y'ingabo za leta ya Kongo bashyigikiwe n'inyeshyamba z'abazalendo barwana na M23 muri groupement zitandukanye muri teritwari ya Masisi. Ni imirwano bivugwa ko yatangira yitwa Cugi kuri axe ya Kinigi ku musozi muremure wa Kinigi Kavuta muri groupement ya Kibabi, byibura mu birometero bigera kuri 30 uvuye muri Rubaya. Ni imirwano kandi iri kuvugwa kuri axe ya Kashovu ndetse n'Amahija na Nzingati ndetse n'Amayuwana nkuko amakuru atugeraho bivuga. Ibitangazamakuru bitandukanye biravuga ko urusaku rw'intwaro ziremereye cyane n'izoroheje ariko ruri kumvikana muri ibi bice. Nyuma y'ibi bitero kandi byagabye na FARDC ndetse n'abazalendo, abaturage b'ibihugu byombi, abaturage ibihumbi murambabarira, abaturage ibihumbi n'ibihumbi bahitanywe n'ibi bisasu, ndetse amakuru aravuga ko inzu zabo zatwitswe, imiryango myinshi yarahunze yerekeza byibuze hari ituze, dore ko urugamba ruri kubera muri no teritwari ya Masisi rushobora kuba rwafata indi ntera mu gihe cya vuba, kuko n'ubundi Lieutenant General Pacifique Masunzu uyu ni umuyobozi w'urugamba ku ruhande rw'ingabo za leta rwa Sokola ya mbere ndetse n'iya kabiri, yavuze ko agiye kohereza izindi ndege za Sukhoi 25 zikaza kurasa ibisasu bikomeye cyane muri ibice byo mu Masisi ndetse no mu bice byo muri Walikale. M23 ni nyuma kandi ko yari imaze gufata agace ka Kinigi ndetse n'agace ka Kaniro. FARDC isigara igenzura Katoyi centre gusa. Amakuru aturuka muri ibice nk'uko bitangazwa n'imiryango itegamiye kuri leta aravuga ko byibuze guhera ku mugoroba kuwa kane aribwo abarwanyi ba 23 bagenzuraga agace kitwa Kakasake ndetse na Kinigi. FARDC yigambaga gufata ndetse agace ka Kaniro. Nyuma y'umunsi umwe imirwano ikomeye M23 yongeye kuyisubiza. Ku ruhande rumwe kandi biravugwa ko FARDC n'abafatanyabikorwa babo biganjemo abazalendo bigaruye agace ka Katoyi centre ndetse n'umudugudu hakikije wa Luke ndetse na Kasenyi. Ibi bibaharurira amayira yo kuba bari kureba mu birometero bigera kuri 30 byonyine werekeza Rubaya. Nyuma y'iki gitero cya gisirikare abaturage babarirwa mu bihumbi n'ibihumbi bahunze, ariko benshi imirwano yabereye muri axe zitandukanye yatumye barikuka imitima, bavuga ko nubwo bahunze gusa batazi neza iby'uru rugamba ndetse batarusobanukiwe neza, dore ko n'urugamba ruri kubera muri Kivu y'Epfo narwo ruri guteza ubwoba bukomeye cyane, ndetse iyi Kivu y'Amajyaruguru n'Iyepfo ngo bishobora kuba bigiye kuba umuyonga mu gihe cya vuba kubera urugamba ruri kuhabera. Ndetse imirwano ikomeye cyane iri kubera muri Masisi yanateje umwiryane ukomeye cyane mu basirikare, kuko ntago bari gukonektana neza ku rugamba, ndetse amakuru aravuga ko ibyombo byabo ngo M23 yamaze gukuraho sinyare. Ibiri kugaragaza nyine ubukana bw'iyi mirwano iri kubera ku butaka bw'uburasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Reka munyemerere nerekeze Ilaba mu gihugu cya Morocco. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yajyaniye Mohamed wa kane ubutumwa bwa Perezida Paul Kagame. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yajyanye Rabat muri Maroc ubutumwa bwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yageneye umwami wa Morocco. Nduhungirehe ari muri iki gihugu cya Morocco mu majyaruguru ya Afurika, aho yitabiriye inama ya kabiri y'abaminisitiri y'ibikorwa byo kubungabunga amahoro mu bihugu bikoresha igifaransa, aho kuwa kane ku itariki 21 Gicurasi yahahuriye i Rabat muri Maroc na mugenzi wa Morocco yitwa Nasser Bouriti. Minisitiri Nduhungirehe yatangaje ko ibiganiro byabo byombi byibanze ku mubano ukomeye cyane usanzwe hagati y'u Rwanda na Morocco, bashima ubushuti n'icyizere biranga Perezida Paul Kagame n'umwami wa kane wa Morocco.
banashimira ubushake bwo gukomeza guteza imbere ubufatanye hagati y'ibihugu byombi. Abakuru ba diplomasi bombi kandi bagaragaje ko umubano wa Kigali na Rabat ukomeje gutera imbere cyane cyane mu nzego zirimo umutekano, amahugurwa n'iterambere rirambye, ndetse banarebera hamwe uburyo bwo kwagura no mu zindi nzego z'ingenzi. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko ibiganiro byabo byanagarutse ku bibazo byo mu rwego rw'akarere ndetse n'isi bifitiye inyungu ibihugu byombi. Urubuga rwa Morocco World News nirwo rwasubiyemo rugira ruti twaganiriye ku mubano hagati y'ibihugu byacu byombi mu buryo bwo gushimangira binyuze mu nama y'ibikorwa bya diplomasi mu mezi ari imbere. Ati tuzanaganira ku bibazo byo ku rwego rw'akarere n'isi muri rusange, ariko tuzaganira ibyiganje mu byateza imbere ibihugu byombi. Akomeza avuga ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ndetse n'umwami wa Morocco bafite ubushake buhamye cyane byo gukomeza guteza inyungu muri Afurika ndetse no ku mugabane wa Afurika muri rusange. Morocco n'u Rwanda bisanzwe bifitanye umubano umaze imyaka myinshi, gusa warushijeho gukomera nyuma y'uruzinduko rw'amateka umwami Mohamed wa Morocco yagiriye i Kigali muri 2016. Uruzinduko rwabaye intangiriro y'ubufatanye bwagutse hagati y'ibihugu byombi. Ibi byanakomeje kuba intandaro yo gukorana mu nzego zirimo ubuhinzi, ubucuruzi, diplomasi ndetse no gushakira hamwe ibisubizo by'ibibazo bya Afurika bibangamiye uyu mugabane. Perezida Paul Kagame nawe aheruka kugirira uruzinduko muri Morocco muri Kamena 2016, aho yaganiriye na Mohamed wa kane wa Morocco ndetse anamubwira amagambo akomeye cyane y'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi, aho yanamuhaye umudari w'icyubahiro wo ku rwego rwo hejuru muri icyo gihugu uzwi nka Grand Collar of Winsam Al Mohammed. Kugeza ubu rero igihugu cy'u Rwanda na Morocco ni ibihugu bibanye neza by'ibishuti. U Rwanda kandi nkiri ku makuru afitanye ahuriye n'u Rwanda, u Rwanda rwamaze gutangaza ko rwamaze gufunga umupaka, ariko iyo si inkuru kuko u Rwanda rumaze iminsi rubitangaje, ariko rwasohoye irindi tangazo rikomeye ruvuga ko nta munyamahanga wemerewe kwinjira ku butaka bw'u Rwanda avuye ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Leta y'u Rwanda yatangaje ko yashyizeho ingamba zikomeye cyane zo kurinda icyorezo cya Ebola gikomeje kugaragara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, zirimo kubuza abanyamahanga bamwe kwinjira ku butaka bw'u Rwanda. Ibi byatangajwe na Minisiteri y'Ubuzima ku itariki 22, aho yasobanuye ko nta murwayi wa Ebola uraboneka ku butaka bw'u Rwanda, ariko hakomeje kugenzurwa uburyo bwo gukumira iki cyorezo mbere y'uko cyinjira mu gihugu cy'u Rwanda. Nk'uko byatangajwe n'abanyamahanga bose bagiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa banyuze mu minsi 30 ishize mbere yo kugera mu Rwanda ntibazamererwa kwinjira mu gihugu. Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko iki cyemezo kigamije kurinda ubuzima bw'abaturage no kongera ubushobozi bw'igihugu no gukumira no gutahura hakiri kare indwara z'ibyorezo. Ku rundi ruhande, abanyamahanga ndetse n'abanyarwanda bafite ibyangombwa bemerera gutura mu Rwanda bo bazakomeza kwakirwa, ariko abazaba bavuye muri Kongo cyangwa banyuze bazajya bashyirwa mu kato nk'uko biteganywa n'amabwiriza y'ubuzima. Itangazo rikomeza rivuga ko ibikorwa byose bikomeje nk'ibisanzwe hirya no hino mu gihugu, harimo ubucuruzi, ubukerarugendo, inama n'ingendo ndetse no mu gihugu imbere. Ibi bishimangira ko igihugu gifite umutekano ndetse cyiteguye guhangana n'ingaruka zose z'iki cyorezo cya Ebola. Abaturage bo basabwe gukomeza kugira isuku no gukurikiza amabwiriza atangwa n'inzego z'ubuzima, mu gihe abafite amakuru cyangwa ibimenyetso bikekwa ko basabwe guhangana na nimero za RBC, guhamagara nimero za RBC zirimo 114 cyangwa 912 bizabafasha kumenya neza amakuru ndetse n'uburyo bakwirinda iki cyorezo cya Ebola. U Rwanda si rwo rwafunze umupaka kuko n'igihugu cya Uganda cyahisemo gufunga umupaka ubahuza n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Guverinoma ya Uganda yatangaje ko yamaze gufunga umupaka ubahuza na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse bafata izindi ngamba zikomeye cyane ku mipaka ibahuza n'ibihugu byombi, ibahuza nk'ibihugu byombi mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya Ebola gikomeje guhitana abantu benshi muri Kongo. Izi ngamba zije nyuma y'uko u Rwanda narwo rufashe iki cyemezo twabigarutseho. Minisiteri y'Ubuzima ya Uganda yavuze ko
iki gihugu cyamaze kwakira abantu babiri baturutse muri Congo basanganywe Ebola, umwe muri bo ari kwitabwaho ndetse abandi 127 bahuye nawe bose bahise bashyirwa mu kato kugira ngo bakurikiranwe. Uganda yavuze ko guhagarika ingendo z'indege no gukaza igenzura ku mipaka ari imwe mu ngamba zo gukumira iki cyorezo ko cyakwirakwira imbere mu gihugu, cyane cyane harimo urujya n'uruza rwinshi hagati ya Congo ndetse n'abanya-Uganda. Perezida Yoweri Kaguta Museveni aheruka gutangaza ko Ebola yoroshye kuyikumira ugereranyije na COVID-19 kuko yahindura byinshi. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryatangaje ko iki cyemezo cya Ebola gishobora gukumirwa muri iki gihugu rero cya Repubulika Demokarasi ya Congo. Ebola imaze guhitana abantu 160 mu gihe abarenga 600 bamaze kucyandura nk'uko byatangajwe na minisiteri, nk'uko byatangajwe n'ikigo cy'ubuzima.